Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Uba sambor lang ding do ubulong nongkit kam jongkas nong urkalier bat ubalami syakmat ban aireng haka election syak yeng dorbar thawan kejala na penthor umkra constituency kaban salong house nam arajar arpulai ulapan ke jingkershan na kisnong giba kawa umkra bat kawa umsurpi kilaya lingba kanang ban wanra biang ke jingkho jingsuba jongkini gi artli giwa kibatu lingba ka dono jongkasor shalong Uba sambor lang ding do ulapan pau ya gani habakren haka jing alang kablalong haka snong penthor ba haka jing IT ki core computer syakani ka snong Uba sambor lang ulai thu ba ya gani ka project ban penkhu ya gini ki artli ki wa lamang pisa hadu saupulai pon lai phukundai klur tingka bat kani ka project kelas akut bat hadu menta ki snong ki ba kini ki artli ki wa kiya lingba kidang persang banti banyak halor ke jingja jong kini ke project ban pini tanat ye kini ke artli giwa bat kum juru ban snai gila jingyada na ke jing shlei ha ke por liur Majum ia bi so ge jing ut ni ke sno untuk cibun kan hingga persang wat lan sini sitai dulu baru terus mana finish orang sekarang yang berada di komputer, mereka klik klik mengenai fee di sisi aku di jelas sebelum fee di bahasa Milawan suap Milawan di terus mengaruh ini berkami objektif kedua ini omet dalam tahun ini komputer Henry beri berkat untuk ini kan skim kebahagiaan bahas beda ini kan melahirkan jangan dibuat kerap ini saya beri berkat lang ini pun gitu. Lepas itu kita mengkap ini di stakeholders. Tiga skim membayi anggaran dan 42.39 crores di Indonesia. Orang lain di ini orang buat inisiatif ini kan 2013. Istilah bahasa 2013. Ini di komisi 8 materialisasi mentah. Ini adalah mentah ban ayah support ban penimbiang yang skim. Kenapa nak bagi bantuan? Om tanya ini rilang ibu kaki ni marjan bagi jaga ibu kaki ibu. Jadi syuruh. Di ngambil isi pun ni, kerana tolak. Dan yang penting posisi sempat kita kerja sungguh, justru buram ni. Agak betul juga. Gini keluar. Ini pindah betul. Senang kerja ni. Tapi bagi senang nak mengilai. Rom bisa kena bertanya ini jengelang di Pak Ma dalam execution. Di pi lambat senang ke executive member jangka darbar senang pun terpak. Di kapang mengiwan ni konsep nak dan abenta. Di sebentar semua kadang sekolah lebih bapak personal memang lama. Ya kajian kam jangka senang jangki ya kabel debat ki komputer. Di ngiring suatu ini orang lain dia di babat kam senang. Di kajuk mentah kami suatu kajuk kami suatu thok misal, kami suatu thok ti misal. Di mentah orang kaya kesong hakam presentation. Di mana di pilih tehet di habdan ba itna di drafting kini kita ru habdan ru thok banang haman draft, wah banang ma ban highlight iki issues concerns. Di ini kita kiki ini dalam kami teknologi utama. Di kumpulnya jupnya senang jam ini buat pan anak ke jingrap yang senang jam dulu dan bagi core komputer. Di ketahui di sebentar di kebentar ke baar ke pekongsan ya kebangawan hang ni berpersno khmat pemburuan ke bakrau ke jompi kena penya senang jam ke pentor ba kadai luar ke skim bagi aku tank flood control and flash floods along the banks of Omkraman we should be reverse. Kadai ke skim estimated cost untuk ke skim kadai 42.39 crores. Di kapang ni jom tak skim kalau komisi bentar bagi relief ya kalau glory jom bawa kerap berkawa komisi di yang detail project report matang ada ini namun ada follow ini skim komus ketisnam jom ada basang kerja nanti water resource department mana ada ini detail project report jom ada skim di nalor kata retaining walls bikin buat mansna kemudian ya kan ini sanitation perkhana ya badang tu aku belum kongsan bah kidan kini STPs sewage treatment plants. Jadi kita arbentah dan kita community based STPs ibarat kita ya kembali spak sampau hadu spak households kita ni satu di bikin area kita medan jom terba jom pi untuk jaga jom ni sete di kita pada sini small scale STPs kita kilap ban kita nak bentah
40 to 50 households. Kita nak sutu kini bikin kita jaga pemsyarat samtia. Kita bakam lomriat, bakam jenjar punya ikamadat. Te dah kabar buram honorable MLA Jungiru kali skim ke initiate mi lalu arja kalai hat kapor bidang bat water resource minister mi. Te harin tu kawan nak kata arja kalai election. Dan bab I job. Di sini bawa pada bi kami obat show ke portfolio. Dan nak tu ke nak I ke portfolio ke poin no syai ma rawalindo. Nanti apa sih Pak Indo minta presently bebat yang kini ke water resource department di ba perlu nasi. Ti kini present di government. Ti ni lah track kini ke file. Ti kadang kadang sakut mak apa ministry nasi. Ti nak kalian kejongang wanang ni omsyuk untuk kandidat pada election. Wanang ni kemuta dekat juga darbar senang kebangi suatu iba komputer darbar senang ni di stakeholders ni hak penting ba 42.39 crore project just cannot disappear into thin air ni hak penting hak materialize berada kala materialize kata ke scheme temut ni la ban relief biang tak kalau seluruh jangka mak khna ba jangka wa serpi di boleh ngadan interest duk kani scheme kalau ba nasi syakat semua tu ke operation tindak tim kebahat di competition camp te gede ka penhun ka bateri sutak ma penhun ini ki wadut kisilet je kan ni ka wa kide ini ka wa sepi kisilet ki wa station ning ru jok play milik assessment te ngi ba it's a very noble cause ka baki kile tambahan re tang nak tu ka effort amla namar ba insyu penhun tan ka bor brio tamdan ki technologies mo kampoy solution no jadi kalau kita kenong rem nak keluar Malaysia ni kata skim nak patai kiru tak skim ya long tu ka flood control flash floods on the banks of the and we should be reverse kamne tambahkan su mitigate the flood issues ni judan ndre ka bangsa ni ang tu kadiba ka kwa bang relief ya kalau sebori zonga wa ukra bawa mesti di itu jingidan bentalang jungi ba operation tina dengan ka noble cause jumpa operation tina tentang awan pada khmat obrom khra jopi kita barsnang ba kani kena benefit yang ini jadi ka benefit ya whole stretch jumpa ni ka wa khra bomut ba pada barsnang wa indo ni happy bani hati mablang atu syate ka bentar juga maula syate ka dalang juga ada barsnang muri ka dalang juga ada barsnang nang pedeng kita tu kena mlum ter bila posisi siapa dia kata dia pang ba ngawan ni khmat jadi dia kermen mengilak bani track ini ka file dia wah election tak ada najan te hapan kentu lang iki candidate su gi bayu kun yang ni election au tang tang pendorong khrak konsensi kita gi whole stretch ba kaya wa khrak berlong kepala ingin tim lang nomor ba ladang iyo materialize kata ki bermentoi ki patang ki jongi takatahi brisbun presi zamu kini inyo pani atilo ini ko komputer harukat ko bok ko yang ba kikam jo senang rukin ya BRT ba dia biang lang wah kam ha bro alian ni ditakatai ko kamai handover no ini ko pi lang ba senang ini yang mah ini